Poštovani gledalci, dobrodošli u novu emisiju Imperial produkcije. U ovoj emisiji radit ćemo nešto novo, bazirat ćemo se na zdravlje čovjeka, konkretnije mentalno zdravlje i najpopularniju bolest 21. vijeka, anksioznost. Kako se riješiti anksioznosti? Anksioznost i sva njezina lica, tjeskoba, zabrinutost, panika, nervoza, napetost i stres nešto su s čime se većina ljudi nosi svakodnevno. Bilo da su na poslu ili se druže sa svojim prijateljima i porodicom. Anksioznost u obliku svih neispunjenih obaveza ili planova uvijek im je za vratom. Neki su dani bolji od drugih, a samo mali broj ljudi ona sprječava u vođenju normalnog života. Ipak svaki dan hiljade ljudi se bude sa sviješću da počinje još jedna borba sa tjeskobom. Ona nije nešto što želite ublažiti, nje se treba riješiti. Kako? Isprobajte neke naše savjete. Odakle početi? Eliminacija tjeskobe iz vašeg života započinje predanošću. Ne postoji čarobna pilula ili napitak koji može zaustaviti anksioznost preko noći. Ako niste posvećeni uklanjanju tjeskobe iz vašega života, nikada se nećete moći zapravo osloboditi od nje. Sljedeći korak je pokazati spremnost na promjenu. Vrlo je važno odbaciti neučinkovite načine nošenja sa anksioznošću kao što je redovita konzumacija alkohola ili izolacija od drugih, osamljivanje i tako dalje. Postoje mnogo zdraviji načini na koje možete ukloniti anksioznost iz svoje svakodnevnice, no oni zahtijevaju malo više truda i ustrajnosti. Trenutna rješenja. Nekoliko je radnji koje vam u određenoj stresnoj situaciji koja prethodi napadaju anksioznost ili predstavlja njegov vrhunac mogu pomoći da se smirite. Klasične su to tehnike koje nije na odmet nekada ponoviti. Duboko udahnite. Prihvatite da ste anksiozni te da je tjeskoba samo osjećaj, a ne i činjenica. Shvatite da se vaš u iznimno stresnoj situaciji može poigravati sa vama. Preispitujte vlastite ideje i strahove. Anksioznost izaziva promjene spoznaje. Zamislite se na nekom ljepšem mjestu, ovo ne radi samo u filmovima, već i uživo. Postanite posmatrač okoline koji su osjećaj. Prestanite osuđivati sebe i druge. Laskajte sebi i sami gradite svoje pouzdanje. Usredotočite se na sadašnji trenutak, zaposlite ruke bilo čime, najgore što možete učiniti za sebe je besposleno zuriti u prazno. Kako se dugoročno riješiti anksioznosti? Napravite popis svojih vještina i znanja. Napišite stvari za koje sa sigurnošću znate da se suprotstavljaju onome što vas anksioznost prisiljava da mislite o sebi i svijetu. Na primjer, statistički je vrlo malo vjerovatno da će se avion srušiti ili mogu otići u prodavnicu, već sam to prije činio. Čitajte taj popis nekoliko puta dnevno. Ako ste sigurni u svoje argumente, anksioznost vas neće zateći nespremne. Iako ima moć da nas prisili da zaboravimo ono što znamo i povjerujemo u njene laži, anksioznost nije nepobjediva. Redovito podsjećanje na to da osjećaji ne bi trebali dominirati objektivnim činjenicama može pomoći da preživite svakodnevnicu bez pretjerivanja. Praktikujte vježbe opuštanja i boravite što više u prirodi. Krećite se. Isprobajte brzo hodanje. Pokret i hodanje luče hormon endorfin, koji je zadužen za regulaciju sreće u našem organizmu i umu. Svakodnevna šetnja može učiniti puno za naše mentalno zdravlje. Osim toga, odluka da svaki dan hodate i ustrajanje na njoj pomoće vam da izgradite svoje samopouzdanje. Hodanjem protiv anksioznosti. Jedino bolje od svakodnevne šetnje je svakodnevna šetnja u društvu, s bližnjima. Povezivanje s drugima oslobađa vas robovanja vlastitoj, ponekad iskrivljenoj percepciji. Odredite izvore stresa u vašem životu i razmislite kako ih promijeniti.
To može činiti nemogućim, ali ne treba zaboraviti da ste vi ti koji trebate i možete upravljati svojim životom. No ako se osjećate bespomoćnima, potražite pomoć savjetnika ili dobrog prijatelja. Isprobajte alternativne metode kao što su akupunktura, kiropraktika, homeopatija, aromaterapija, šamanizam i masažna terapija. Svi imaju nešto za ponuditi ljudima koji pate od anksioznosti. U ovom slučaju ključno može biti pozitivno djelovanje brige za sebe i uvođenje nečega novog u svoj život. Provodite vrijeme sa ljudima, socijalizujte se pa makar i na silu. Stvorite rutinu ili vaš dnevni plan koji će vam mnogo pomoći. Radite na svojim snovima i ciljevima, jer jedino događaji iz našeg realnog života, osobe koje su tu, mogu direktno i prirodno djelovati na stabilizaciju našeg uma i na trajno rješavanje anksioznosti. Hvala što ste pratili ovaj video, molimo vas lajkujte ga i pretplatite se na kanal. Prijatno!